Amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ning grasya, ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ning Diyos, at ing sala ning banal Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya ka antimurin. At syuta ng eniking kadwa ng pulot, apat a Domingo. Sisyentala rin kaya katamong kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi, kaniting banal a misteryo. Magkumpisal ko, King Diyos, ang mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, huling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapuko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampong santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, king Diyos, aginutam. Ing Diyos, abayo payang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala nakatangan sana, king biye alananga. Amen. Ginong Diyos, mapibabat naming igpa, metong yang tula keka, ing patawaran me, ing palpikasalang sisisi. Sinakripisyo me man,
Ingke kanganak ban miyat danan kaming kapatawaran at diye. Ipayabot mo karing tika salanan mi, ing patawaran da kami naman. At gawan mo kesa ng parating mamatawad, king kabilugan ming puso, karing may kapanasakit kaya kami. Gawan mo keng metong nga balayan ang mamatawad at tatanggap kapatawaran kapamilatanan ning kaya panape, pakit mo kaya kami kang Yesu Kristong ginumi. Amen. Makiramdam ta po ngeni kingamano ning Ginoo. Pamamasang libat, ing libro ng Exodo. Ngana ning ginukang Moises, mamalagwa ka at kuldas na ka, uling din kekang kabalen, aninwal mo ibat Ehipto, mi kasalala at pigtak silandak. Kalalagwara ne manggilutan, ing dalan at ildukong tuntunanda. Ginawalang metong abiserong baka, ing gintong linasora. Simbande at deunan sakripisyo. Sasabihan da, king ita kanu ing karelang Diyos, amilwal karela, king Ehipto. Balu kunong nula anti pangasya sa buntok den taong deti. Inya paboren mo kungeni, muako karela, at lipulan ko la, dapat ika at ding pinili mo, at ding palipi mo, gawan da kayong metong amaragul abansa. Dapat meniga puya i Moises, king ginung kayang Diyos, nga na. Ginu, bakit mo ka kaniting sarili mong balen, alinwal mo ibat Ehipto, kambening maragul mong sikanan at upaya. Ganakan mo laring talasuyo mong di Abraham, Isaac at Jacob. Ganakan mo itang masusing pangakong binye mo karela, king pagkaluban mo lang paliping kasing dakal, daring batuin king banwa. At pagkalub mo karing karelang palipi, king sablang gabun, ape ngako mong pabandi karela, king kapilan paman. Inya meya plakya ing ginung, at ena na pepagpa karing memalen, ing kasiran abela ng ipagpa karela. Ing amano ning ginung. Salamat king Diyos. Dalit apakibat. Ing pakibat ta mo po, makokoketi at magbalik kang idpako. Ulitan tayo po. Makokoketi at magbalik kang idpako. O Diyos ko, malunos ka kanako. Uli na ning alangkupas alugod mo. Uli na ning maragul mong pakalulu. Wasan mula ring kasalanan ko. Wasan mo ing sablakong dewakan at linisan mo sa blakong kasalanan. Makokoketi at magbalik kang idpako. Gawan meng malinis ing puso ko, O Diyos ko. Ibayo me ing pilubluban ko at katapatan ibiyemo kako. Emo ko tatabi, kingke kang ngarapan, lalako kako, espiritu mong banal. Makokoketi at magbalik kang idpako. O Ginoo, saupan mo kong magsalita at idalit ko ing kapuryan keka. Ingayin ko, O Diyos ko, mamuyang espiritu. Ing pusong sisisi at mapagkumbaba, kapilanman tanggian. Makokoketi at magbalik kang idpako.
Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, kang Timoteo. Pasalamat ko kang Kristo Jesus, akikatamong Ginoo, uling pigkaluba na akong sikanan, para king obrang iti, at uling kilala na akong karapat-dapat ko, inyang pinili na akong talasuyo na. Pinili na ako, ban sumuyo kaya, lipat ning migsalita akong laban kaya. Subali pa kaniti, ligalig ke at lepastanganan kanitang minuna. Makanyan man, kaya lunusan ako ng Diyos, uling eko baling daraptan ko kanita, pablasang eko pa, maniwala kaya. Ating ginupig kalub na kanako, ing maglapo ng pakalulo, pigkalub na kanako, ing kasalpantayanan, ating lugod, at sukanako uli na ning pangayagong tamo kang Kristo Jesus. Oy ning metong katutuan, asukat ng tanggapan at paniwalang din sabla. Kristo Jesus di natangyak etiking yato, banong iligtas ding makasalanan. At ako in pekamarok dili karela. Dapot iti yakabuding sangkan, nung bakit meluno siyang Diyos kanako. Banting malyari ka na ako, ipakit ng Kristo Jesus, ingkayang kapibabatan at maging piyalimbawanan para king sasalpantaya kaya at tanggap bie alananga. King meto nga Diyos, aring alanganga, alang kamatayan, at mayayakit, miyabiyeng kapuryan, at ligaya, king kapilan paman. Amen. Ing amano ninggin. Salamat King Diyos, parangalan tayo po ngayon ng mayong pabalita. Ing Diyos at siyokang Kristo, tinuring neng kakalukuran ing tao, at pigkatiwala na kaya kami, ing ikalat miyo, ing balitang iti. Kaya kayo at kaya ka antimurin. pamamasa king maya pabalita agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka o Ginoo. Linapit lang ang Jesus, ding dakalatalapan yung buwis at palpikasala, ban makiramdam kaya. Mi bulong-bulungan na ring pariseo at eskriba, at ngara, ing taong iti makisalamuhaya, at makisulo ka ring makasalanan. Inya salita ni Jesus karela, iting talimhaga, nga na onomonging metong kaya kayo,
at inyang dinalan at tupa, at kabatingan niyang metong kareti, nano mo ing gawa na. Lakwa na laring siya, mapulot siyam king pastulan, at panintunani ing mewala hanggang ene akit. At nung akit na ne, masayaning pusanan karing pagona, at yuli ne, kaybat kumbirano ngan ring kakaluguran at siping bale. Sabya na karela, matula kung tutu, uling ikit ke ing tupa kung me bating, me ko keni magsaya tamo. Sasabihan ko kaya kayo, king makanyan mo naman mi kamigit kasayahan king banwa, uli na ning makasalanan na sisisi at painggulot, king kayang kasalanan. Kesa karing siya mapulot siya mabanal, ay kailangan sumisi. O numonging meto nga babae nga tingapulong kwaltang pilak, kaya batingan niyang metong kareti, nano mo kaya ing gawa na, sindiyang sulu, palisane ing bale, at panintunaning miyamasamas, hanggang ene akit, at potang akit na ne iti, kumbirano rin kayang kakaluguran at siping bale, at sabyana karela, matula kung tutu, uling ikit ke ing me wala kung kwaltang pilak, me ko keni, magsayata mo. Sasabihan ko kaya kayo, makanyan mo naman, may kakasayahan karing anghel ning Diyos, uli ning makasalanan na sisisi at painggulot, king kayang kasalanan. At nga na pang Jesus, ating metong nga tao ay ating aduang anak alalaki. Nga na kaya ning bunso, tatang, ibiye mo na kanako yung maging mana ko. Pirake na ning tatanging bandi na karing aduan ng anak. Kay bat ning mapila na yaldo, pisali na ning bunso, ing mana na, at mintaya king mara yung bansa. Darala na laring sablang ayabli na. Karin, ginasas no ring pera king eus tung pabibiyebye. Inyang agi sana no ding kwalta na, mi kamaraguladanop king bansang ita, at melipit yang emunano. Meki pagobraya, king metong nga taong mabandi, king bansang ita. Pepapunta ne iti king baryo, ban manese, babi. Pag nasana, ing pakabsya na ing sarili na, agyang king buwang tanama nakakanan ring babi. Dapot, alang memye kaya. Inya nga piisip-isip na, ing kayang kabilyan, nga nang may kabalak, karakal na ipos tatang ko, at sawa-sawa lang pamangan, kabang ako mamamate ko king danop, keti magbalik ko kang tatang ko, at sabyan ko kaya, mi kasala ko king Diyos, at keka tatang, ako karapat dapat mayawis pang anak mo, ibilang mo na ko mong metong karing kekang ipos. Inya migbalik ya, mibangon ya, at migbalik kang tatang na. Marayuya pa ikit ng tatang na, at tutuyang melunos, inya memulayang sinalubong kaya, kinawal ne, at penuma. Nga naning anak, ni kasala ko king Diyos, at keka tatang, ako karapat dapat pang mayawus ay anak mo. Dapot nga naning tatang karing kayang ipos, bilisan yu, dalaya keni ing pekamasanting diling malan, at pasulod ya kaya, pasuluranan niyang singsing at sandalyas, kuanan niya ing patabantamong biserong baka, at patenye, mangantamo at magsaya, uling ing anak kong iti metene, dapot sinubli yang mebye, mebating ya, dapot migbalik yang pasibayo, at migumpisa lang migsayab. Tsukanita king marangle nga nakapangane, inyang pauliya at malapit ne king bale, may karamdam yang tigtigan at terakan. Inawas ning metong karing ipus, kitnane, naning malilyari keti. Pekibat na ning ipus ing kapatadyo po di natangya,
pepapateneng tatang yu ing biserong bakang pataban. Ulingin kaya kayong kapatid, ibalik yang mabye at alang sakit. Mimuaya ing pangane at ebisang lungub. Inyalin walyeng tatang at inarune dapot nga nang sinabi king tatang, si Juan daka kilog daring dakalabanwa at kapilan man era kapepa sukal alug. Dapot minsan man yuko dinina nagyang biserong kangbing man ban pagtawan ko ring kakaluguran ko. Ngeni mong dinatangya ing anak yung yan, amenyira king kekong pibandyan, karing mga ro kababae, pepa pateyepa ing biserong bakang pataban. Nga nang sinabi ning tatang, anako, kapilan man, kaya bera ka. At kekaing sablang bandi ko, dapot sukat tamong tumula at magsaya. Ulinging kapatid mo, metene, makanyan man, sinubliyang mebye. Mebating ya, dapot ngeni, migbalik ya. Ing mayap ng balita, ning kekatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Makabay ing kekatamong ebanghelyo. Manikal ne ing kanakong KBS kembanda kong wanan. King kaba na kanuning ebanghelyo, anti niya namang kanong ebanghelyo at omilya in one. Anti na ka namang kanong meg homilya king kaba na ning ebanghelyo. Makabay ang ebanghelyo, buri nang sabyan, makabang omilya ing kailangan. Uling manikal kayo, migit kanita, ing kwento na ning prodigal son, masala niya kanong may explain. So, kailangan din ang pansin retang masalang may explain po detang masala, lalo lapang labog, all the more. So, muntatana mo ketang masalang may explain. At nado yung masalang may explain, nano yung milyari ketang koyang, ketang matuwang koya, ketang matuwang anak, mi pakanado ya ing koya, ing ebanghelyo, alayang sasabyan kaniti. Ing ebanghelyo alayang sasabyan kaya katamo. Linubya kaya king bale? Ayaro ne kayang tatang na? Kumbinsi ne kayang tatang na? Liba ne kaya ing wali na? Did he have a change of heart? Kalupan na ning waling kapatad. Reng amano ning kayang tatang, metach ya kaya. Was he moved? Did he forgive his younger brother? At meging may kapatad lang pasibayo. Yeah. Ing pakibat, karening kutang, ita mo, ing mamupos king kwento. Nung ikayo, ing matuwang koya, lungub kayo, tanggapan me ing wali mong migwala, lapitan miya, ing sakit mong lub, akmulan mo, kalingwan mo ing milyare. Will you go in, enter the house, forgive your morally corrupt brother, forget the pain and the damage he caused, uling winelcome back nening tatang mo. Actually, kanoy ning kwento, hanggang ngeni, may susunduya. It goes on. Kalupa na mo po tanging metong prisoner bilanggo, linwal neking kulungan. Agyang sabihan na kaya katamu, I am now a better person. I am now a different person. Sigurado tamo manwala. Sigurado etaya i-welcome. Kalupa tayo mo ing matuwang koya.
Pero ating meto nga masanting milyari keng ebanghelyo na pwedeng maging hint keng kekatamong karing kekatangkutang ining waling anak, ining makayanak kapatad, no matter how morally corrupt he was. Linto keng ebanghelyo. Yeah. No matter how morally corrupt he was, in kayang karokan is not endless, is not perpetual. Kanang ng ebanghelyo, inyang mitauan niya, ulan ning panamdaman ng danub, nanong sinabi na magbalik ko kang tatang ko, agyang pang turing na nako mong ipus. Nung ining anak, akapatad, morally corrupt ya, pero ingkaro ka na, anggang-angga, palageyo kaya, ining matuwang koya, kaya mika change of heart mo naman, who in the first place, naman morally corrupt, but rather nga na mapamintuya kang tatang na, uy tamupin muaya, ampo pang manyumbat iya. Nung kanong ining morally corrupt akapatad, endless, perpetual inkarokana, how much more this angry older son will his karokan be not endless as well, be not perpetual as well? Nung ikayo ing matuwang kapatad, nanuya mo ing pakibat mo, will you go in? Nanuya man po'y maging pakibat you, sigurado, mangibaboya pa mo rin ing punto ning ebanghelyo. At nanuya ing punto ning ebanghelyo, hanggang-angga maroking tao. Metong yamu ing anggang-angga. Ing lunus, ampo pang lugod, naningapong ginu. Would you like to be anggang-angga, marok ka? Keng metong nga taong may kapanasakit kita, no matter how it pains and it hurts you, bisa ka anggang-angga, marok ka? Definitely not. Yung kanong pagiging marok ning metong nga tao, someone's wickedness, someone's badness has an end. Metong yamo ing alang en anggang-angga, ing lunus ampong pakalulu, ampong lugod na ning apong ginu. Maralas, miyang gaya kanu ing karokaning tao. Otang many go brane, ing alananggang lunus ampong lugod na ning apong ginu. Wickedness meets its end when God's endless forgiveness moved, worked mysteriously. Ngayon ibalo yun ang pakibat, ing elder brother, linob ya ba king bale o wali? Talakad tapo. Sasalpantaya ko, King Diyos, sibpang mayupayang tutu, linalang king banwa at iyato, at kang Yesu Kristo, anak ng bugtong aginutam. Pengagli, kung upayaning banal ay Espiritu, mibayit kang Santa Mariang Birhen, linasa, lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikut-kut, tinipaya ka ring mete, king tatlong aldo, sinubliyang nebye, pepay tasya banwa, makalukluk wananing Diyos, igpang mayupayang tutu. Ibat ka rin, magbalik yan naman keti, ban mukum karing mabye, ampon menga mate. Sasalpantaya ko, king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak daring santo, king pangapatawad daring kasalanan,
King Panga subirang yering mete, at King Bie alanangga. Amen. Manalangin tamo King Ginu, mapibabata, kaya katamong palpikasala at mabandi King Pakalulu. Nga tamong yaning manalangin, patawaran mo kami, anting pamamatawad mi karingaliwa. Patawaran mo kami, anting pamamatawad mi karing aliwa. Ban Iglesia ning Diyos, iyatad ning maya pabalita ning pamakikasundo at kapayapan king kabilugan a katawan. Ipanalangin ta king Ginoo. Patawaran mo kami, anting pamamatawad mi karing aliwa. Banding talasalpantaya karinganggang Iglesyang Kristiyana, akatabnure ing metong at metong, king espiritu ning pamikasundo at pamikaluguran, ipanalangin ta king Ginoo. Patawaran mo kami, anting pamamatawad mi karingaliwa. Banding alagad ng Kristo, labanan da ing sablang anyo ning dewakan at pamikasala, aeko kondena o misasakwil, karing dinapat kareti, ipanalangin ta king Ginoo. Patawaran mo kami, anting pamamatawad mi karing aliwa. Banding pare, maging mapibabatal at mapamakalulong ministro ning sakramento na ning pamakikasundo, ipanalangin ta king Ginoo. Patawaran mo kami, anting pamamatawad mi karing aliwa. Tanggapan na sana ni Diyos ang kapasalamatan dari Sardas and Luz Medina and family, Ella Gomez, Cesar and Lita de Jesus, Nick Timoteo, Armando Salazar, Yasmin Nuera, J. Cruz, Cesar and Lita de Jesus, Fred and Rosita Cabalya, Simbilio, Sombilio family, Ron and Teco Campo, Ru, Paul and Chicky Velande, Pat and Mai Pingol, Ralph and Mia Calma, Soberano and Salamat family, Jane Raymundo, June and Shirley Salangsang, Lorena and Andrea Isabel, at Ani Razon, Kambedaring Karelangang pamilya. Tanggapan na mo naman sana ng Diyos ang kapasalamatan ng mag-birthday, Aaron Michael Razon. Ipagkalam na sa special intention dari Ivan Vinch Ilagan, Maria Alicia Salenga, Mary Manette Pineda, Paldeng family, Mariel Miranda, Joselito Garcia, Patrick and Camille de Jesus, Julian Gibara, Jerlan Mariel Katap at Eli Chan. Pagkalam na sana ng Diyos ang kapag nasandang speedy recovery, good health, and healing dari Leticia Pineda, Remigio Pangan, Mario Passion, Sister Benita and Felicidad Reyes, Melissa Villanueva, Perry Dayrit, Eleanor Ventura, Nida Villanueva, Josie Palafox, Emily Nantakaw, Inove, Selvina Larioque, Charmaine Macalino, at Inida Pineda, at ding sa blatang kapatadama sakit, para king pamanantabet protection ning Banalay Espiritu king pamilya ng Ani Razon at king pamilya ng Antonio and Josefina Gibara. At iulino sana king Kayariana, ding Kaladwada ring kapatadtang Meyango Bie, Emmanuel, Teresita at Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Nelson Garma, Amado Demata, Merla Mangalos, Siriaco and Rodolfo Toledano, Marian Ocampo, Anicia Tiodin, Marcela Sanga, Victoria Pamintuan, Emiliano and Nieves Zablan, Jose Perla and Trina Yazon, Benedicto Tapia, Cesar Umali, Gloria Malig, Josephine Cabalya, Ramon Senior Ramoneda, Ricardo Cabalya, Asuncion Bautista, Jeffrey Basilio, at Ionofre and Damiana Bolaños, at ding sablang kaladwaking purgatorio, at detang alang makagana karela. Panalangin tamo muna maning kaya katamong sari-sariling kaligtasan laban king COVID, ing kaligtasan na rin kaya katamong frontliners laban king COVID, ing malagwang kapaldanan, daring kapatid tamong ating COVID kasalukuyan, at kapayapan mo naman karing kaladwa, daring Meyango Bie, mete uli na ning pandemic, ipanalangin taking Ginoo.
Patawaran mo kami, anting pamamatawad ni Karing Aliwa. Ihaniyadwan taming sarili tamong kapagnasan. O Diyos ay igpami ing anak mo dinatangya, ban paninto na nala at iligtas ding mebating. Sopan mo kesana king kabilugan a puso, tanggap karing mebigo, at magmasusing abe-abe king tula ning kekang pamamatawad, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. baning kaya katamong dawon, matanggap ya arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan niya sana ning ginuy ting daon karing gamat mo, ki kapurit ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala, at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. O Ginoo, pakiramdaman mo sana ding panalangin ning kaya kang balayan, at tanggapan mo rin kaya kaming ayin. Manano na sanang
ing pamanyambaning balang metong magdalayang kaligtasan karing sabla. Itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma na tiliya kaya kayo. At keka antimuri, Iyat na yula ring puso yu. makayat nano king Gino, Pasalamatan tayo ing ginu at Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Ito natin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dahang parati at numan ka rin, o yigpa Diyos king alananga at lubos mayupaya. Alang kupas, ingawus mo kaya kami, king metong abayo at lalong makapagmulalang biye. O Diyos ning lugod at pakalulu, parati kang makasadyang mamatawad. Makasalanan kami, dapat agkatan mo keng manalig, king kaya kang pakalulu. Ulit-ulit, lebagan miyeng kaya kang kasunduan, dapat emo kami pepaimburisan, lipat na nita, kapamilataning anak mong Yesu Kristo, lalo mong biklud matalik, ing sarili mo, king pamilyaning tao, kapamilataning metong nga buklod, akapilan man, malyaring masira. Ngayon na ing oras ban magbalik yakeka ing balayan mo, at magbalik kang Kristong anak mo, metong apanawon ning grasya at pamikasundo. Agkatan mo keng sumuyo king pamilyaning ketawan, kapamilataning pamamuklat mi karing kekeng puso, king kaganapan na ning banal ay Espiritu, kambering sa blangkoro, ring angeles karin banwa, daralit mi ing kekang ligaya, makiyabe kaming alangtok ng babye kapuryan keka, at ngami ngening kakanta. Kapin banaloyig pa ikaing panibat naning sablang kabanalan. Uli na dita pagparalampumi pabanalan mo sana deningayin king espiritu mo. Ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Iyesu Kristo. Bayuya, mi daon kusang loob king pamaylas at kamatayan king waneing tinape at pepasalamat ya keka. Piraso ne at binyane karing kayang disipulo nga na tanggapan ye iti ikongan at kanan ye. Iti ing kanakong katawan amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat naningapunan king wane ing kalis at pasibayo yang pepasalamat kaya ka. Binyene ing kalis karing kayang disipulo
nga na tanggapan ye, iti ikongan at minum ko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan. Amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban keta may patawaran laring kasalanan. Daptan yu iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Darawon, miyak kaya kayiting tinape na ning bye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kami, matangpang talakad arapan mo ban, sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuwa mo, king ikamingan sanang misulo-sulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banalay Espiritu. Ganakan me o yigpaing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban biganap yaking lugod. Kambening kaya kaming Papa, i Francisco, kambening kaya kaming Obispo, i Florentino at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepay nawa na at manyanayang pangasubling ye. At ding sablang beyamon na king biye, tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, lalong-lalo na ring panalangin ning miyangob ye, kaniting misa. Pakalulwan mo kami ngan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye, alananga, ban kayabe ng Maria ing Birhen indo ning Diyos, kayabe ng San Jose, akayang esposo, kayabe da ring apostol, at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburyan, king kekabana ning panawon, puryan daka at paligayan, kapamilatan ng Hesu Kristong kekanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at keya, bigpang mayupayang tutu, kagum ning banalay Espiritu, pupuryan daka at parangalan, manggaman king alang angga. Manalangin tamong mitmong kapanaligan at lugod king igpa karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo.
king sablang baro, malugod mong ipagkalub, ing kapayapan king panawon mi. Ban king kasaupanin kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kaying kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanang ka. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan dalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Emo sana babalik din kaya kaming kasalanan, no nelawan mo ing kasalpantayana na ning kaya kang iglesia. Pamayapan mempon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapanan ing Gino, manatiliya sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimurin. Ipakit tamo ngeni ing mikakametong tamo king kapayapan. Niyoing kordero na ning Diyos, niyoing milalako king kasalanan na ning yatu, nuan laring mayayawos king apuna na ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka. Dapat yagkas miyay nga mano mo, umayap na ako. Ing katawan ng Kristo, Amen.
the celebration of our cluster masses or Dalo cluster, in preparation for the feast of our patron, St. Jude Thaddeus, on October 28, continues on Fridays prior to the feast day proper. Our cluster mass on Friday, September 16, will be held at Cluster Phase 1B, with the residents of Phase 1B as sponsors and the Christian Family Movement and the Music Ministry as support groups. The schedule is as follows: 5 p.m., assembly and preparation at the church patio. 5:30 p.m., motorcade procession to the cluster mass venue. 6 p.m., Holy Rosary and prayer to St. Jude Thaddeus. 6:15 p.m., audio-visual presentation. 6:30 p.m., Holy Mass. And 7:30 p.m., motorcade procession back to the parish church. May we therefore invite our parish community to join the parishioners of Phase 1B in this cluster mass. Thank you. Ating ko pong kapanyawsan karing marriage bonds for the last Sunday, John Ivan ngo, anak ng Johnny and Evangeline ngo, kakasalya ka rin King St. Joseph the Worker Chapel 2, kempong October 8, 2022. O yun naman po yung kakatamong financial report for the month of August. Then kakatamong Lino Bapera, 349,908. Impong expenses tamo, 192,415.66. Ating sinobra, keng gastusan, 157,492.34. I-minus la, datang expenses for Paris only, 9,000. So ating pa pong sobrang 148,492.34. Idagdag tala karetang pondo inyang July at ingalagang 325,301.97. Deng pondo for the month of August at inlang halagang 473,794.31 centavos. Manalangin tam. O Ginoo, manano na sanang iting Eukaristiyang pigkalub mo kaya kami, impluensya no ring kaya kaming dapat at pamiisip, antabayanan na kaya sana at tayra na kaming tuntun, king dalana ning kaya kang Espiritu. Itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginuma natiliya kaya kayo, At kaya ka at antimurin, bendisyon na kayo ng Diyos, mayo payang tutu, ingig pa, ampon inganak, ampon ing banal ay Espiritu. Amen. Ing kaya katamong misa mi dawon ne, umen ako king kapayapan ng Kristo. Salamat King Diyos.